chi bai ule ole tun tuma kan topic tur chu pastor tele an hlawh chungchang ti ni dona chumerual chuan tun laia pastor te nuna tanga a kan veizong te aniang chu remchang kan ngai danang te po kha te mazong kan ron tilang vele don ani ama saberin pastor hlawh hi hanen taila pro pastor thok lim te hianin tuna hianin cheng singruk le sang kha zathum som ni an hlawh ti chuan pastor pa nga hianin nuai khat singli sang kha zakwa somli pathum le nuai ni inkar an hlawh ni an hlawh hi asang kho mai pastor ten adik lo an ti chuan he aya tamti na financial upgrade awangin senior ten kan chu chu aya tam hi an hlawh thiani antia pastor te chuan missionary don velo heng hi an dong bokani pakhat na chuan fridge double door an donga panhina chuan quarters thatak nuai somthum pangaman an dong boka ten inverter hi an bial ten an lei sak thin bok mutbu hi bialin an lei sak boka gas connection hi bialin an tum sak bok thin ani rawngbawlna bungbel hi bialin an da sak de ufika tla da hi pastor ten duty an kal chua chuan an ho thin bokani tiani ti chuan missionary te lo te ne na han compare phei chuanin pastor lo hi a tha hle to maya helaya hian ngai dan tam tak aum the ni mi then kha chuanin hei ko san sang sang kan oma tholom kan thwa thilpek lama than hem ngai turin kanin fui cham chia chuti me kara chung kan pastor te lo sang zela hian kan pastor te hian ham thana tam tak an chung kwa an fa te ne nan don chungchanga hianin a soisial na te aum nok nok thina chuti me ruala chuanin an mani po hi han soi thei tur hianin engemaw zat hi chuan om ve deuh thin boka soisial kai lo mihring tuma kanum lova afam kim thei lo renga maro chu kan chuan ber tur ani hau lo mai thei top chuain mi te mu amoi athang moi te bible zong ro ti kha kan zon ve kan in siam rem ve fo hi kan ti mak moni ti chuan chung ko shan member te na tholom an tho khom mang te chuan in tiang hian lo ten han neya an fa te ho te in du tak tak biak lei thelo engemaw zat anom thin te hi fu lo tak zeta tin chu mai ni lawa ham thatna an don zo zai te po hi an it sik ngot thu kha om bok lawa full time in na an thoka pathian rawngbawlin ti hian thei topin ke an pen ania an thiam na te an thei na te an hun le tha pathian tan an hlan ani a tha em chuti me kara chuan tunlaya sarkar na thok heng zirtir tu tam tak middle te high school te an lak thar te hengai te po hian an hlo hi asang filor viau to maya amaro chu heng angkonga hian an hlo asang ani chuan thei top choin na hi an thok zelanga thanem ngai takin kian pen zel tura te po khanin kan be se hi athiang ani ti la ya kha karon soi du nia an hlo chungchang hi tam tak chuanin kan ngai ven lutuk lo mai theya ko shan ho tho lo matang ten tiang khan kar te lir the thatak tak ten han nia ti la sual lawa ti chuan ko shan an ron tlo kwala an bial ten han fanga tun ma te chuanin hei pastor train khat khat chuanin bial an fan reng reng hian ko shan in tin an tlo kwal mai ni lavin an mel riat thina ni yang khan in po min hun an mang thina tu la ya chuanin pastor tam tak hian an bial chung member te ko shan chung kwa te hi an hret alo viau ni te po hina riata tin hriat du big deuh te po hi kan nei thine mo ti teril ruwa chuan om thina ko ran hruai tu rongbol tu te le upa te ringot hi an chung le te an fa te nen hianin pastor te hian an hrehlur tur ani lawa mo fo fellowship department khanga khanin hruai tu ni na phong vuan hau le an chung te ringot kha an hre tur ani lawa member te hi an hre tur ani ti hi ka thin lunga liana chuti me kara chon mi hriat vek thei lawa an hre seng lo te po ni thie amai ro chu bialan fan chungchanga hian ko shan in tin pot lo kwal manglo dam lo serious takan lo ompo vatlo lem lawa biekina hun va manga hole dei hi ingemaw zat anom thina ni chuwang chuan pastor ti hian an hna hi tlem hian an tlin ta chi alo de bem o then hi chuan ti thei hi ani deuh tlat mai ni chumi phena chuan an hlo apung zel mai boxia
chu wang chuan tun lai khovel changtang to le thil hau tak to tak kara hianin heng an hlawh te hi chu atam to hle nem thil man te ne na han khai khin chuanin kan ti ni mai the amai ro chu a chelem lawani an hna te ne na han ngai to chon ti la ya kha ke kan soi ve du tlata then khat chu hei an hlo tam to te reng nen hian an han po sa thingtlang de wa te ni mo khopuya te ni mo khatiang khanin mun shom de wa te po khanin an bial kha an son thina ni chumi an po sa chuan lung oi lo te po kha an lom le tlat mai lai te po hi thil ti chi hi na lo hrim mai ni min da na hmona piang a chuanin lom takin tia in hlana pathian le ko shan te ta na thei top chua full time a ke pen mo chumi kara an hlo kha ti hian la tha em mai box sia ta chuan a khopui lam dewa te kanin chu to em ni o ti te ri ruwa chana oma thingtlang bak ber deuh le kil khor deuh han bial te kha chu anum po nuam lu tuk lo mai the amaro chu rawngbawlna ni wangin lom tekin kha na ha kan chel ngam to ni si chuan enga tinge kan phun chua enga tinge lom lo na te hi kan soile thin le ti te kha pastor chungka atanga chua ka chuan amoi lawani chuang thom te po chu khriat tur om tanuk mai ni chuwang chuanin hemi konga hianin hei wanglai ni a hian madoi to khanin thu pos he ka hmuto pastor te le an hlo chungchang te tir kau te pon ning chu khang kha ti hian fuina kan ti don nge ni angai dan an ron da aziak tu le athil zia hi kan chiaranga kan ron tilang don ni chumi ma chuan he pastor hi an en taila video toy te nia thanem ngai takin ti hian in ngai tlom takin tharau bote aveina kholaya au chu puyani ole tu na kan hmu me khi lallen pastor an tia kalam dikem lallen ti tur nge engkoshan ber pastor nge ti chu ka hreu lo mai maro chu he pastor hian he ti hian kholaya thanem ngai na no pathian mangai na te fa patlan bo te khin thu te aron tlang au puya tharau bo te aveina hi biak ina mai ni lo hen kholaya te in ngai tlom takena au puya rawngbawlna hi ni hi chuan achiang hle mai ti na ya kha karil ro chon lo mani toy te ania han ngai thalok tiang ole khati chin khania han ngai thak zel po kha cha kom view maya amaro chu a video hi a thui lem lawa tuna kan ngai thak chin arengot po khanin pastor in ngai tlom takle rawngbawlna chiang tak mai mi ani ti kha a chiang hle in ka ria ti chuan ti hianin kholaya kaushan bel ngai lo te rui hloina salbe te ti han sual chi rang rangina salbe te ho te omna mo an hria thei tur khanin ti hian mic te takte khanin pathian mangai na kha atlang au puya an ta na tong try sakani aro pui ka ti tak zeta ti chuan biakina te a fel in ti ho kanin khoma ti han sarmon kan ngai thlakan mutluk sana kan ning to ngaya kan ne ani an rawngbawlna chan berate kha ko thlera te daya te nom sia anni tel lavin kan hlim em atiang khanin an ho dur mai ringot po hi huanga somkwa pakwa beram ai chuanin an zinga pakhatlan bo ngai ventu I suwa hian hetianga arong kan bol sakna konga hian somkwa pakwa te him taka
lim taka ama kan faka kan choi moi hi alom lo tina ni haulo a tha kan ti hi kan ti reng bokang biakin ate po theitop kan chuanga kan hnatlanga nga thanem ngai te ken ama kan fakang chibai kan bukang nima sela pakhat bo hi mo kan ngai ven thar hi anga me mai ni ral tang so kan tung try pui thin standing subject ate kan nei thin ani a thalutuk amai ro chu tun ma ang kha kan ni to lawani tun ma te kha chuanin lim sang kholaya pathian hmangai na hantlang au puya tin alokal le na lam hanau pui te kha engi moza tanom thin ani chuti me kara chuan hey rongbol tu tam thak te po ti khan ina ten in kalchila chandam na campaign kan tiang chi te khanin an home visit ten vani thin ani chuta chuanin trong try sakna ten ne ya an ko shan member onin khom ngai lo te tin an va trong try sak mai piala ma khanin counseling fuina thu te an va chak chuk thin ani chuti anga chu kan ti talu tuk lo ni hian a riata tin chu mai ni lawa lo kan nei theya kan mu na tur ani chuanin helaya kan ti tur chin kan va ti mai kha ko ranin ti tur ti chin kan va len chu mai kha kan du tok ta ni te hena lang tlat mai ni chumi piala ma thanem ngai na chumi piala ma khovel zong zong kalula chanchin tha hril ro tia I suan thu min cha a thun nu min nu chia kha kan kalpui dana hitlem hianin a danglam ta hleke mo ti ter ro chono mani tin kan kaushan tin te hianin kaushan kan hmangai dan po hi a cement te a balu te anga zong hianin kan hmangai chhautai mo ti te oma biakin kan saro pui tak takin chuan tholom kan han la khoma envelope ten han tia ti khan chumi tling khom chu khoi lai mo extend tur kan han zonga ting khan hole te po mo changkang tak tak ka tiang khan mamawh dang kha kan nei zel maya het la ya loi cho kil tura lalina asom te tir chua chungchang a khanin akal tir ka avakal tir khanin ko thlera te daya te khanin wazong turen ti ani loi cho kil tur khanin khang mi te kha akau tirani nima sela ke mani a ve thungi chonin helaya omsa te hi ani ke mani le ke mani gani nom tlei chawa ngai pui mo tur dang dang tiang khanin an dapa music instrument anga zong te ten a ko shan biakin ro puina zong te mo kang ang zong khanin pathian kan hmangai na hi an kalwung pui talu tuke mo katia chuwang chuan kan ko shan member ko shan ron bel ngai lo te khul chuak tur hian Christmas te po hi kan non hre to ni voi khat Christmas non hi hau tak mem kan ti cham chi a nima sela music instrument leinan anwai tel sen chu kan hre le chung lo tin sound system tra leina bu kan hre chung lo ani chu ting chin hall tra kan nei the nan te zunin tra toilet tra kan nei the nan te ti khan thut na tra pangpar mo khatiang ang bekin cheina tur rang ranga chonin nuai po sengila hau tak kan ti kha kan iak nep deu tlat mai ni nima sela Christmas te kan han thlenga salvation camping han bo sai tur ten hau tak kan tia kut kan kuang kwale tlat thin te hi poyani chuwang chuan heng kan member un hla tak tak om te hi khul chuak tur chuan in se na ngai to em mai ni beram pakhat damna tur hianin sum tam tak ko ran hian kan se na ngai angai ve to ni chu ting tur chu kanin ui tlat zel sia a balu le cement anga zonga pathian hmangai na kha kan kalpui zel ani chuanin kan botel telang ti hi ka thin lunga lian ve tlat mai ni wanglai ni ya he thuron ziak to hi lala khobung ani na thok tu chu lo motla kani chanjun tha lu ka bung som chang sari mani nya dong da ching chu ti chetua u naw pa ani ti in thu fing te bung som pasari chang kwa kan molea na thok pe lo to phot chuan e poi su se ti in thesalonika thon ni bung thum chang soma khan kan hua hai hi aron la chu kani a leitu customer te tan chuan in chung mo ret ai nang vek kan pastoral le kaushana kan chorte hlo hi sarkara thokte hlo nen a in thlau ta he chiani thatni ate mi jinga han telve changa in ralna
lompuina damlo inna alo ngai thina an ko shan mi te thil ti na phei chuan tilma moni khothen khata te chuan in paltlang nge na hmuna table a ziak tu lo omin petu ming khwale pek zat an lo ziak thina engni ate hian lo lang ve ta lo se khonge ti an thin box si sumlama har satna wangin felle bengwar an hlo lo chang om Mizoram chuan mithi ruang online ralna anin pelo tlang puya mun then khata chuan wai main bo man da an thlak zat midang khriat kherlavin aralna an thlak thin atlang puin vuina program tel man lo ten an thlaka lomna ni a po lompuin an pek zat an record ngai kherlo mithiral du tu te chuan ruangkal hnuwa an chungte hne na chi bai pain an peya tin ni hrana ralte po anom bokani kan soirul hian kan pastor te po full time worker ani ti anin hriat atula sarkar company mi mal hnoya thok tu te hi atang puini khata dar kariat nan thok thina tun ma de ukha chuan pastor te kha khonge mozat an bial thina wangin an hun tam jok dai kha an ko shante tole rawngbawlna nan mang thin atlang puin keya zin an ni thina wangin an ha thei hle tun laya chuan an bial azim to lir thei mangin an zina ko shan pakhat chau enkol te po anom to ne pastor train khat an vai chon kan telawang chung te chu in nei tir baptisma nauhlan sacrament semle mithi vuibak an na an ngai vak lovena lang program an siama thu an vasoya in khom bana an hole mai camping crusade counseling tela evangelist te revival speaker team te na ngai te po anom boka an na an tho chin chi hi chu darkar bia hisab chuan an hlo atlem kan ti rualin sokara thoktu te ain atam jok ma mai theni manipur kanom lai khan kusum kholen village a kanjin tumin furkhochia luilen wangin kar khat lai kan chama he kho hi baptist kaushan kholian vaklo bekin pakhataloi le tlang lo nei mi de uve kan nia an kho ne na in phulavin an kho ne na in phulavin an bekin a changkanga an ngai dan chun pathian bekin chu akhwa in tha le changkang berani turani kan cham chungin an pastor chu ka kom berania an ha thok le ni tin hun man dan chu ka thli thlaya a mel hlim sur le che dan te chu pastor hli a hle in ka mu ko tara chuan pin dan tereu te fel fai deuh hi nia chu tong trai na ru mani table chair pakhat ba ka library a chuan bible hlawh sa kholam lekha bu chanchin bu le journal a oma zinga ma de vina thawa bedroom a ati turte ti zwa thingpui ina a in zwa room a alut le a tuman anti boy du lo room a chuan enge ti thin ti ka zo chuan ama savera bible ka chiara pathian hen a tung train in hlanna kania kele ka kaushan te tan ka tung traya chumi zwa bible hril fiana le chanchin bu te ka chiara tin ka sarmon tur ka bot sai thin ati jingchoi khama ko chua lo oma akhumi te lo fe tur thla pain ding chungin tung trai na hun toi te lo mang thin lo le ramkal tur te a thla zwa kholama dam lo le tar upa hau akan kualin pathian thua polna anei thina tin begin chung le compound te fai thin bok tlai choi khama miron kalmain bekin a thlenga in khom lo kal te chu alo welcome in khom tran hun na aluta in khom kai shwain sarmona thlak thin bok banna tung trai zwa rang te wina chuaka in khom lo kal te chu chibain hlim de wina thla le thin mena mi an hovek nuwa tuk verle kong khara nuwa dol thin ani pathiani chu nuwa chuan in khom lo kal lo te akan kual le a chumi zwa an ko shan mi te kha tlo kualin in chung har sanna an nei chuan a soipuya tung trai na ani pui thin nuwa thatakina thla le thin he hiani tin hun man dan ania full time tak meu chu ani kan pastor te na tura kan ngai chu sacrament mi nei tir nauhlan baptisma chantir mithi voile thlarau lama an ko shan te chomba ka a ko shan en kol te an hlimem an thu soile arong bona mi engzat nge in muchuak ti te
an kaushan member ten mimal har satna le chungku har satna an ni changin thlennan le rontlak ka an ngayem pathian thuin a chom thaem a kaushan enkol te zinga mi engzat nge kaushan danga in son inti nek na le groupi zimomem in rem lo mi engzat nge chungmi te chu a in remem in khom ngai lo engzat nge ron in khoma minei nung le a chor thei tur le mi hnoi hnung le khosa khar sa deu te akan kol dana inangem tholo mapungem ti te hi angai venin a hna turani pastor an ko ran chunga groupism fo member pun aya kiam ram thar tir ko ring thar lamu mal lo te phe hi chu an kuang lo tur nora ngaila an hlo hi ko shan member mi har sa te in an tho kho matangani ti hria in sa sing mai sia om pastor train khatanum na pinga poisa ti ching pen ching le a hnuwa an hlo in adjust ngai ti phe hi chu pension po ni lova ban top mai hi anom bokani kaushan train khat te phe hi chu district an nei duwa member eng tham ni manglo la junior te superintendent an da kaushan lian le hausa te elin motor pion an be se ya a bui thla khop mai sabram le ramchang ka nga te chuan an pastor te hi qualify tak eng kima ron tlak ni in an spiritual em mai ni pastor kan roi taro ro ani chuan an chung ko sak theina tok lo pe ila anni point an na that takin thoksela lo kan pek thei chin chau ruaila pong potam ain a thok thei quantity ain quality hi ngai toila ram thar fila kan tira thren ka te pe hi chu kan poisa sen le ring thar dik tak an la khi ain phulo ring thar dik tak pakhat zel lak nana sum sen hi are ta sang du viawang ti in lala khobung hianin pastor te na tho tur te le pastor thatak tak te chanchin aron soya henga tang hian kan ngai dan te po ka han tho khom ve taila pastor te hianin an ti turan ti ngenian zuo ta de ma ti te ten chia hlawh ane miawa chia hlawh ai hianin ange ni anin la deu mai mo anin la thu ma mai ti te hiri ruwa chona lian dewa member he tlaya bakberte te de pe chunin harasat na han thlen nan te no han ti pui sep ang chi te pe ka chu kan ngam tami lo ni te hianin a riat tlot mai ni chuwang chuan an pastor te hi atamzo ka hi chu thatak tak lo ma sela then khat te hi chu hetiang ko nga hian tlemin an pacheta deu ni hian a riata inen fia te po kan ngai tlang e